Vanessa Mnisi ke morutwana wa Mphato wa marematlong le ge ile ngwaga wa mafelelo sekolong se o re go fihla mo a se goba bonolo ka lebaka la ditlhotlho tšeo di mmušeditšego morago. Ke ile la manaka le magolaka then ngwana ga ishe mo a disabled then ka moka o bona gala ba batho then manaka o ba ile mo project treatment o ba magolaka ba ka se hlokomela manaka then manaka ba ka se kgone hlokomela magolaka then ka check gap Mahlatse Mogane ke e mongwe wa barutwana bao ba sepelago monabo wa dikilomitara tša go feta tše šupa le go tshela dinoka tše pedi go ya sekolong moo a hwetšago bana babo ba šupa ba mo letetše e setše le mengwaga e mebedi e le maikarabelo a gagwe go ba hlokomela. Everyday mo re tša re le sekolong re hwetša moo ba sena tša go ja re thoma fase ra ba direla tša go ja ene sekolong re tšwa ka 5 re fihla moo ka 6:30. Ditsebi tša monagano di re le ge bobedi bjo bo kgonne go fenya ditlhotlo tša kgolong ya bona maetemogelo a bona bojwaneng a tšhoša. Psychologically, there's what we call a childhood trauma. Poverty is one of them, one of those aspects or one of those things that traumatizes, that become traumatic in children's life. Thuto ke ya gore kgotlelelo magareng ga ditlhotlo ka moka e ka tliša bokamoso jo bo kganyago ka moso.